Hello guys, kami to Gracy kasi ito liw New Zealand registered pharmacist atuan so maliw mi kasi remote chunga chun division videos in ito nang kati asan ito kamalay na zipuruk san lay puruk si ini lang de ni even tla de ovakri lo sunset vin sa akan a color titi song khado sa akan marong akan mo chunga akan krakto anak se messenger zong sa se dor zong anan rakrapa hindi sing kapot zong akan na comment pa ngai mi chu omega 3 kong ka rakan sim takhan nang katilamang tu zan la igni chai ding min ha chu omega 3 kong aslai Zei Ban tuk ta kan zau lai Zei Ban tuk ta tha omega 3 he kan pum cha Zei tin da rin 20 mi kong na khatlom pati kan zau na lo Thau te mi he saturated fat te mi la unsaturated fat te mi Thau chia le Thau tha te in phun ni na rakom omega 3 chu unsaturated fat te mi Thau tha in arami se minung kan pum ni herh bak mi se nan herh ning in kan pum ni chu kholo tika kan ai piak kan dim piak a how don bina a salmon hede bentok chia seed flax seed hede bentok in ken nga chun kawe hede bentok New Zealand achunte tuna hede bentok asana te in nga hede bentok in kan ai piak la ti sia hin chun zer khata tlombik voi ni tal he cha ai piak a haw lam chu bentok kan ai dim piak kholo sia chun achana hin chun si hede bentok in te answer chemi in can capsule te in can rak din piak a haw don research ning in hin omega 3 ni chu pi mi chen hem na ha chu tui kam hu bang kin long cha hede bentok thi tum kai ning ma di chun blood circulation thi ongkal ning hede bentok chun atanga kham EPA hede DHA kong omega 3 omega kong kharsim thante la omega 3 ni hin mit cha hede bentok thuak cha modi chun dementia atai mi hede bentok kan tilamate bentuk rispol zong kha tlom ter ru khofai de bentok chun thajang zong kha avun tam ter de ngai chun omega 3 ni hin thau chia kan tilama triglyceride ti mi zong he kan thi chunga mi thau chia phun kha zong kha vun tum ter chun thau chia adang pakasimi LDL ti mi chu tam tuk in chun azor ter lo na ti in khen thau tha pakat asimi HDL ti mi tu kha vun kar ter ti mi kha research sonic kan mu ko se ti chun omega 3 kan chok te a zau ding tips kan tilama ma pol den city sia chun fish oil omega 3 po ya ne lo di lo la pakhat na ka online in chalawa chun atha ruang jo temperature he de bentok zaitin da angkot ning ampu ning he de bentok pol kha adan di jo cha khan di chun he ka zona hin kan zau ding mi je de si ti sia chun omega 3 kan chok te ka dora kan zau ding mi chu he ka zona kam hu bang in ken EPA timele DHA timi de kan zau lai chun ma EPA timle DHA timi number kha apni in kampong la ma apni kam fun di no zanga in thongkhat kar lak sia chun ma kha thami se le mana e tam de uzanga khan apai lo nikhat thong li 4000 milligram chung asilo po khan chun mo ndi chun kan zau te ka khan EPA timi number te hi achung deu te hi atam deu pangla arwang chu kan lung cha khan a chen nam cha se chun atang DHA timi number te hi atlom deu pangla arwang chu thau chia tum tar na khan a chen nam tuklo dikhese chun ma DHA timi a dose ka asan to asia chun bleeding risk thi chua hi te bentok pol ka foi der me di chun pona kha ro ma ronga khan ma number ti kha zau panga khan chun acha me di chun zeda khan zau ri lai ti sia chun chik er hi te bentok mang mi pol ni khan enteric coat asilation odorless the atil mi ti kha chok ding sel ro cha kan chik er te ga khan kan ovin chok thani anam tuk tukun la acid reflux anei mi hedi chan ha khan chun ti atha lo ngai le chun kan chok te ka hen asi kho sia chun class chung in sia mi hi chok atha asna te man to kha men fa to sia khan chun plastic turun in sia mi zong kha atha ko e tha te na hop di mi ma kha tha ma lo sia khan chun ti akhiang rim hona kha da anam pa cha khan chun omega 3 kan tin te ka hen ralrin ding zau how mi chu zetin da citizen tipenter si ading mi hetepol for example
warfarin hei te pol ading mini khen chun din lawa khana tha chun nok do amang mi nok do angai mi te dong ni khen din lawa tha chun operation ato ding ni sia khan chun zer ni na to la ya khan omega 3 ni din mi kha nongal a ha